Makikaita. Kok di tak neken ro? Apaan tadi keneng? Biasa neko ubaci aja na, pasti kena luna. Yang ngasih laba konya. Diksi adi sapu. Buka sih. Bisa sini lala ya dah. Han sapu dah are. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk. Sini. Iya. Makan duduk. Lagi puasa? Tidak. Biasa. Penyakit perempuan. Tanggal merah. Grafik kita sama. Bentar ya. Aku bikin minum dulu. Oke. Akhirnya nangis setelah ada konyi. Katanya rodi anu di sapu lalu dewa di setelah apa kremi ya maki taruh. Mana cuma buat terus. Nanti ya ro. Maki taruh. Itu ngaga. Manu to ngang tu lelengnya. Katanya ada anu jaya. Kalau di sapu lalu. Apa kere di bongkar aja. Awi, pedih pa tu. Wasanya mah pedin putuskan cerita. Ni pedih pinta pakai jalo. Nabongkar sapon maki kita. Ayo rodo. Sandewi, ada telepon. Ya, siapa? Assalamualaikum. Agak kareba, Deng. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Karba madece mondi. Engka ada lo peletukat mondi. Kawasan ni madeceku. Lo letu madu taiki ri tematu atta. Iya, Deng. Madece tu nya akata ta. Tapi mak kuliah mau pak di Jakarta. Dia nama kagan di. Aku lihat matoki. Kuno mapale matong-tong aki, Deng. Letu ni madece di tempat tu aku. Syukur kamu rajan di. Takut di pelalon na letu madece di tematu atta. Deng. Tapala tu kamu papale kareba. Kupole kimat masuro.
ku asana ro masa-masa menga. Jadi wali ko tama ka kuno nya tama tu dang. Agang ngare akata na. Ye, kawasan ni amada ceku. Loletu ki wijata. Jadi lo wiseng iko kita ngata. Iya. Tapi ada penganga anak. Iya. Lo kak dulu makutana lo ri idi. Perantara idi na anakku Gita si Puji memang iga. Iya, dia puang. Cuma sisa menikah istilahnya mas sahabat lah. Pikku giro anak. Nasaba anakku Gita makula mau di Jakarta. Biar lo bisa puang. Ko engkelala. Tapi dana saya lalengi. Betul nak engkelala wadi wola. Betul anak-anak wadi mau diperewa. Betul mak dampa ngapa mulai capa aja tala tu capa gemet. Kung kavalik rekin na penting angka asti tujungan iya angka siam maturusan pasuruh moli lisu iya tak dampang asokku kapuang menengiro andriku kita ulawa lo kami sengi puang siaga memang kira-kira maharna. Tapi ya ro anakku Gita. Kalau dipikir sebenarnya balu-balu carubo mi kalau na deh tapi nasabak mi teman itu ron roku kasih na. Tapi ya ro sekolah na. Nasa tahu deh sekolah tandre sekolah nambe. Na ya ro rekin upas sekolah betuan na upalu turang angke. Na ku kira-kira reken nama pamula reken na upas sekolah na. Mada 7 juta ni reken na upalu turang angke yaitu anak-anak. Jadi kalau kumbek miseng reken na makada siaga reken na alin na minengi reken na balu-balu. Ya robaw reken na wisapwa dalaw ridi anakku. Maka de kumulle pala mulai si Puki ko tu. Tapi ko de mulai sabar ako. Yaro pumina sama ko kunyeng ngede. Lo ubalu kang ngireking anak ko mineng ngirikin na balu-balu. 500 pa juta. Na folding. Jaji. Ako rumbe bawis terekin na pudako. Uju-uju pariboto kulu ala biranda werika data po. Ang kakanya mangolori ala birata po. Si tungat-tungan na tangindo tangambok to na. Nekia papujiku lauri andriku igita po. Utu puta masiri bolata. Tak dampeng nga anak. Jadi makoko loka makutana lauri idi. Sagame kira-kira pakulemu lauri andrimu Gita. Kuya puang. Suku magang kaniro. Pakuleku 50 juta po.
Jadi ubali mbe pimengir dendre bicarai. Engkana warek kadaku makada 500 pa juta. Tapi yero rekin na minasamu akatamu lauri anakku Andri Mugita. Nareko akelo puang musti mo fujaji. Insya Allah angka tulala betuan na nareko puangnya makada piko na jaji. Makoto rekin na riseseku. Musting kalaleng. Insya Allah. Upahan itu puang, mereka data. Karena pele masih mah puang. Tadam pegang aku engka. Ada tapas salahku lori di. Makwe to rekin na iya ana melo adam pengasoku to kalori di. Ungka ada aku tak pasalah. Si mana pak? Si mangi aleta ana. Salama ki di. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunduk-tundukiji nak mengaji. Tunduk-tunduk toki mas sekolah. Baraku amang ini nak. Dulu matu-matu lak pelalo. Nah dulu matu pitaing DC. Riduai pejajiata. Iya pak, tidak dongak kak. Amin. Pak, bisa mau pak? Ada nak. Makita pak, nak seru cuy na. Alhamdulillah nak. Mudah kasih ditangkepmu. Boleh nalet tu mah DC masur di tengah otak. Nek kia. Dia ditangkap hidup aku ndi. Nasabak dia boleh mulai ke sini. Dui papen reta 500 juta. Halo. Halo ndi. Halo. Halo.
tin kapama kita dinundang. Usala hitungan nih, tanaugi wanu waku. Usung perang